umunyarwanda niwe wagize ati ari buve ntarare mu mubiri kuri uyu munsi w'itariki ya 24 Gashyantare 2026 umuvugizi w'igisirikare cya M23 yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko aya makuru tuyikesha ikinyamakuru Reuters cyanditse iyi nkuru. Byarangiye byamaze kuba bishyirwaho akadomo, byamaze kuba byemezwa, biri confirmed ko Lt.Col.Willy yamaze kuba yicwa, akaba yishwe ari kumwe n'abandi basirikari bagera ku 9 ku ruhande rwa M23. Ni igikuba cyacitse, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye agahinda, bamwe bari kumva amarira akisuka, ni inkuru bamwe bari kumva bakishima bakabyinira ku rukoma ko intambara baba bayitsinze ku ruhande rumwe, kuko uyu ni umusirikari wari ukomeye cyane, ni umusirikari twavuga ko ari umusirikari rwose wari uhagaze nk'inkingi ya mwamba ku rugamba, kuko yagiye akora ibitendo bikomeye cyane ku rugamba. Ni umusirikari twavuga ko ari umusitari muri iyi ntambara M23 ihanganyemo na leta ya Kinshasa. Iyi nkuru yaba yagenze ite, cyangwa se uyu mugabo yishwe ari hehe, cyangwa se yishwe ari kumwe n'abande, cyangwa se byabaye ryari? Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Ndagusaba gukora subscribe na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi nk'uko wamaze kubihitamo rwose ukajya ubana natwe uko bwije nuko buke. Iyi nkuru rero iragira iti: umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshamba wa AFC M23 ni Lt.Col.Willy, umusitari ukomeye cyane muri iyi ntambara. Amateka aranditswe, cyangwa se ibitabo byaranditse. Yiciwe mu gitero cy'indege nto z'intambara zitajyamo abapilote drone mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, ahagana ku isaha y'isa 8:45 kuwa 24 Gashyantare 2026 nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru Reuters. Ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters dukesha iyi nkuru byasubiyemo amagambo y'umudiplomate wo mu karere, akaba umutegetsi mukuru wo mu nyeshamba, akaba n'umujyanama wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo mu burengerazuba bw'isi, yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa M23. Ntabwo baratangaza iyi nkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Lt.Col.Willy. Ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'agahenge bigirwamo uruhare na Katari bikomeje, aho Kinshasa na M23 basinye amasezerano i Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge burimo indorerezi za Katari, za Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU. Umuryango w'abibumbye ONU, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo, birimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Hari hiyongereho n'uyu mujyi wa Uvira, ariko kubera ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izi ntare za Sarambwe zikaba zaravuyemo zisubira inyuma. Hari kuwa 17 Mutarama 2026 u Rwanda ruhakana gufasha uyu mutwe wa M23, rukavuga gusa ko rwashizeho ingamba z'ubwirinzi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyabereyemo aya mahano yatumye Lt.Col.Willy atakaza ubuzima. Ni igitero cyabaye mu rukerera rwo kuri tariki ya 24 Gashyantare 2026, cyabereye hafi ya Rubaya. Ahangaha hakaba hacukurwa koruta ku rwego rwo hejuru hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi koruta ikaba ikenewe hano ku isi, nta handi wasanga iyi koruta nk'uko bitangazwa, kuko bavuga ko koruta icukurwa hano muri iki kirombe cya Rubaya ari 14%.
ibi rero iyi rubaya ikaba iherereye muri Kivu ya ruguru, hari mu masaha y'isa 8:40 bishira ku isaha y'isa 9, ubwo ni mu rukerera rwo kuri tariki ya 24 Gashyantare 2026. Ibinyamakuru birimo RFI, ibinyamakuru birimo Jeune Afrique, ibinyamakuru birimo Radio Okapi na leta zidukesha iyi nkuru byose byamaze kuba byandika ko Lt.Col.Willy mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 Gashyantare 2026 yamaze kuba yicwa. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa 24 Gashyantare 2026 uyu ni Lawrence Kanyuka, akaba umuvugizi wa AFC M23, yatangaje ko ibitero bikomeye cyane by'indege za drone ngo zagiye zirasa buhumyi, cyangwa se indege zitagira abapilote ziri kurasa buhumyi, cyangwa se zaraye zigabye ibitero ziri kurasa buhumyi mu bice bituwe n'abaturage, nta kizikanga, ntacyo zitayeho, mu gihe iyi miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda irebera. Ntabwo AFC M23 baratangaza biri official urupfu rwa Lt.Col.Willy. Yewe no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntibaratangaza iby'urupfu rwa Lt.Col.Willy. Ikiriho cyo n'abantu bari gukomeza kugenda bagaruka, bari kuvuga ngo niba Lt.Col.Willy yishwe, niba Lt.Col.Willy yishwe, ibintu bigiye kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aya maraso ya Lt.Col.Willy ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kuyishyura. Yabibaye intandaro y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kuba bushirwaho akadomo. N'abasesenguzi bari gukomeza kugenda basesengura ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, bakavuga ngo niba Lt.Col.Willy yishwe, akaba yishwe n'aya madrone, uko byagenda kose ubutegetsi bwa Kinshasa burishyura aya maraso. Mu minsi ishize wumvise ko ingabo z'Abafaransa zabaye deployed hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari hano za Kisangani. Ku munsi w'ejo n'amakuru y'iro ari gucaracara, byavuzwe ko Angola yamaze nayo kuba yohereza abasirikari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo nabagomba kuza baje kurwanya M23. Amerika nayo bimaze iminsi binugwanugwa cyangwa se bivugwa ko nayo igiye kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko bwana Perezida Felix Tshisekedi avuyeyo ubwo ari yitabiriye amasengesho rusange yo gusabira igihugu. Urabyibuka icyo gihe hari ku itariki 4 Gashyantare 2026 kugeza mu matariki agera nko muri 5 cyangwa 6 gutyo, niyo misi yamazeyo. Ibyo bamusabye kugirana ibiganiro n'abanyekongo, cyangwa se akubahiriza amasezerano ya Washington, cyangwa se akubahiriza ibiganiro bya Doha, agahenge nicyo bamusabaga ubwo yaganiraga n'aba bakomiseri bo muri komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Angola nayo nubwo bwose twaje kubona uruhande cyangwa se icyo Angola yashakaga, uyu nguyu wari umutego Angola yari yateze M23 abayobozi bayo, kuko urabyibuka ko Angola cyangwa se Joao Lorenzo yatumiye Perezida Felix Tshisekedi, atumira Perezida wa Togo ni Faure Nyasibe, atumira na l'ancien Perezida wa Nigeria ni Olusegun Obasanjo. Baragenda harabagirana ibiganiro, yewe ari naho yaje kuvuga ngo hari agahenge kagomba ngo gutangira ngo kuva ku itariki 18 Gashyantare kuva ku isaha y'isa 6, ngo na M23 nayo igomba kukubahiriza. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwaje gukomfaminga ko bwamaze kuba bwemera ako gahenge, ariko dutegereza uruhande rwa M23 turaheba. M23 yaje kuvuga iti twebwe ako gahenge gasabwa n'Angola ntako tuzi, icyo tuzi ibiganiro bya Doha Sezerefe, tukamenya n'amasezerano na Washington DC yo guhagarika imirwano, agahenge cyangwa se gusubira inyuma. Ibyo bindi bya Angola ntabyo tuzi. Ariko ejo bundi twagiye twumva ngo bamaze kohereza abasirikare bagera kuri 430 hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje gufasha Kinshasa
kugira gute kurwanya M23. Twese tubona uruhande bariho cyangwa se twese tubona uyu mutego bari bamaze kuba batega M23. Uyu akaba minisitiri w'ingabo ni Mwandiyavita. Byamaze kuba bitangazwa ko kuva ku itariki 19 kugeza ku itariki ya 21 yari hano muri South Africa, aho yari yagiye mu ruzinduko rwo kujya kuvugurura amasezerano y'imikoranire hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo za South Africa, ko bagomba mu minsi yashize Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa yaramaze iminsi ari kwijujuta avuga ko ngo agiye gukura ingabo ze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ntacyo abibonamo ngo yarahombye. Ariko noneho uyu Mwandiyavita akimara kugera hariya, urumva ko bari bagiye kuvugurura ayo masezerano bafitanye, yewe akanagirana gutya akavuga ati mwongere mugire gutya, mufate hariya, mukomeze mucukura amabuye y'agaciro, hanyuma mukomeze mudufashe kurwanya M23. Iki kirombe cya Rubaya rero gikoze ishano. Mu minsi ishize byari byatangajwe ko Perezida Felix Tshisekedi akimara kuva hano muri Leta Zunze za Amerika yari yamaze kucyemerera Amerika. M23 twabumvise barekarama bavuga bati muratanga icyo kirombe mugifiteho ububasha ko ari twebwe tukigenzura. Iki kirombe bavuze ko bagomba kukicanira. Mu minsi ishize narabivuze iki kirombe amaraso ari buhuze kumeneka muzaba mumbwira. Abantu bapfuye cyangwa se abantu bari gupfa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni benshi, no ku ruhande rwa M23 ni benshi. Nawe urumva abasirikare bagira ku 9 bapfanye na Lt.Col.Willy w'ingoma ni benshi. Nabo ngabo gusa wenda bari kuba, ariko ubwo ni benshi. Bikaba bivugwa ko rero ngo baguye mu nzu y'umujenerali witwa Gahizi Innocent. Iyo nzu ikaba iri hafi aho ngaho na Rubaya hacukurwa amabuye y'agaciro. Bikaba bivugwa ko kandi Sultani Emmanuel Makenga nawe ngo bamuhushije kuko muboba izi drone zabashije gufata Sultani Emmanuel Makenga nawe ari. Bikongera bikavugwa ko hari akagambane kabayeho Lt.Col.Willy w'ingoma bakaba yagambaniwe. Hari n'andi makuru ariko tugeraho bakavuga ko ngo Lt.Col.Willy w'ingoma ngo yiciwe za Uvira. Ngo ni uko ngo batigeze babitangaza ngo yiciwe za Uvira, ariko ibi ngibyo wenda byaba ari ukubeshya. Ariko ikiriho cyo dutegereje itangazo riri officiel ya AFC M23, ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho tugategeza kuba bitangaza biri officiel, cyangwa se mo kimwe hari n'abandi bari kuvuga bati dutegereje Mutesi Scovia, kuko Mutesi Scovia ari inshuti ya Lt.Col.Willy w'ingoma, akaza nawe akatubikira urupfu rwa Lt.Col.Willy w'ingoma. Ni mu gihe abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga bati rwose Lt.Col.Willy w'ingoma Imana ikwakire mu bayo, warakoze cyane, uri intwari, watweretse uwuriwe, watweretse icyo ushoboye, ugiye nk'umugabo, uguye ku rugamba, ibintu nk'ibyo. Abandi bakaza bamutuka bati ni umuteroriste, ni igisimba cyangwa se ni ikintu gipfe cyari cyaratinze, ibintu nk'ibyo. Ariko abavuga ibyo nk'ibyo nabo ku ruhande rwabo bafite ishingiro, kuko niba isi yose yaratangariye Lt.Col.Willy w'ingoma igihe yari arimo gupfukamisha no kwicaza hasi abasirikare b'abacancuro bari guhabwa inzira n'u Rwanda ngo bagende bajye iwabo, ikiriho cyo nuko abo bantu batakwishima. Baramutse bumvise ko Lt.Col.Willy w'ingoma yapfuye, ndabizi neza ko bakwishima. Isi yose rero yakangaranye Lt.Col.Willy w'ingoma, yatumye isi yose ikangarana. Abantu bose bacitse ururondogoro, reka sinakubwira, isi yakangaranye, isi icitse umugongo. Ni ukuvuga ngo ni icuraburindi, ni umwijima hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose. Reka mushimire, tuze kongera kubana mu yandi makuru n'ibiganiro araba agezweho, tumenya by'umwihariko cyangwa se tumenya by'ukuri urupfu rwa Lt.Col.Willy w'ingoma. Bye bye.